pozdrav svima. Znači, idemo ovako. Svima na 103 suba, znači ipak ima onih koji me prate, tako da hvala. Ova 3 vam trebaju. Sad ću ja samo se izlogujem. Sada idete znači staviti ovako. Idemo sad ovdje. Sad znači prvo napraviti account sa vašim Gmailom normalno. Idemo ovako. I sad ste napravili account. Ovo će vam trebati posle. Sad idete ovdje prim. Evo ovako. Svidite ovdje negdje domeste karticu. Sad ćete da vidite. Evo ga. Radite na srpski i ovdje domeste sad karticu. Sad dodate sve, znači broj kartice će vam tražiti za početak. Znači broj kartice je ovo. Znači idemo ovako. Vlasnici to su, znači Monika. Ističe 4.19. Znači to je ovako. I sad idemo dodati karticu. Sad sve opet ovo pišete. Staviti imamo. Staviti ćemo. Prisi rebeti. To meni učinilo gleda, jes? Staviti ulica. Znači ulica. City. Ulica i broj, to je ovo. A drugi ovo ne morate grad. City. Država. Koja si država? Pa ćemo vidjeti koja si država. Koja je ova država? Šta je ovo? Mudžahalija, šta je ovo? Pa vjerno, nikad čuo. Ovo je Nemačko 100%. Znači, vjerno. Poštanski broj. Mislim da je to zip, jeste zip. Broj telefona, nema. Dobro, ovo je samo Nemačka. Broj telefona je ovo. Eto. Idemo ovdje. I to je to. Pa ćete da vidite. Sad ste verifikovali sve. Kad kupujete account, znači čekajte da vam stigne. Jebem mater. Ovo neki sponzori. Neki kućevi. Ne znam ni šta je. Znači kad kupujete kej, sad će to vama na Gmail da stigne. Normalno, znači šta je Gmail. Sad će vam stići. Ja ću logan, ne znam. Sad idemo dalje. To je ovdje. Kupite sad kej, normalno sve. Ne znam, staviš, treba vam jasno objasnim kako idete. Kliknete ovdje, vrate, kupite kej, idete ovdje i završili ste posao, znači. Tako da, sad će ovdje da se pojave neki podaci, nebitno, neću to da snimim. Da ne bi vi uzeli taj kej, eto, sad sam pokazao, znači 100 lajka, vratoću na ovo. Hvala vam 103 suba, iako samo intro ima 3 dislajka. Tu su Kika, Jana i Servijan, gara, brat. Ne veze, veliki pozdrav.